Pemirsa PT Angkasa Pura Indonesia nguningayang kahanan becik ring triwulan 3 warsane mangkin ring Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Kantos penguntat September keuningin wilangan penumpang. Kantos pitulas koma siada sekutus yuta diri. Wilangan nincap 14% sayang ring predasane patah ring warsa sedurungyane inggih punika 15, kutus yuta penumpang. Ancengnyane 3,6 yuta penumpang kantos penguntat warsane mangkin. General Manager Bandara Ngurah Rai Ahmad Syaugi Sahab muningayang yening wilangan penumpang ring triwulan 3 dados tertinggi sayang sareng kalih triwulan sedurungyane ngawit Januari kantos Maret wenten 5,kalih yuta penumpang raris ring triwulan kedua nincap dados 6 yuta penumpang saha triwulan 3 6,7 yuta dados nyane katah wilangan ring Bandara Ngurah Rai sampun ngayahin siki sia yuta penumpang abulan utawi 6,5 tali arahina. Akehan penumpang ring Bandara Ngurah Rai raos saking penumpang internasional inggih punika 50% saking katah wilangan penumpang. Pinaka destinasi wisata dunia penumpang internasional kantos 10,5 yuta, raris penumpang domestik 7,4 yuta. Inggian pergerakan pesawat taler kauningin nincap 5%. Kewentenan penerbangan internasional pinih akeh kantos langkungan seketalian pergerakan, raris penerbangan domestik wenten seketalian pergerakan. Rute internasional saking mewah nuju Singapura kauningin dados pergerakan tertinggi, raris wenten Kuala Lumpur mewah Perth. Selanturnya rute domestik Jakarta nguningayang kalih likur talian pergerakan pesawat raris wenten Surabaya mewah Lombok. Parwata Bali Pos.